kapanayan at pamanyubling mebye, pepahayag na ingkekang pakalulo at sinot na kami keka at kingyato. Lalapit kami keka magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo kingke kaming labuad. Ing bansami makatalakadya king metong amasakit pikuros dalan. Akakit mi ing mipipinpin ing katutuan. Mayayantala ing hustisya at impamisagsagan painane ing pusot kaladwan ing ke kaming lipunan. Ipanalangin milaretang mi pagkatiwalan mamuntukan. Ausan mo lang mibalik yung banal a obligasyon ng karelang pamanungkulan. Sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran, at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan magobra, kambening masusing pamanintindi. Sikanan ban makapagpursigi kindangalan, at kapakumbaban ban manintun pamanablas, nune katuliran. Ali pansariling ambisyon, nune ing ikakayap ding sabla. Patawaran mo kami, kim pamipikit mi karing matami, king nanumang usto at matulid. Kim pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karin dapat mi. At kimpe paboren mi impangawala ng kapanayan at pamisan metong. Painaking kaya kaming kapanayan para karing kaya kaming memalen. Akwan mi ing dakalabesis menahimik kami. Arapan ng ustong kararaptanan. Uling pinili mi ing mayan at alang kasakit-sakit kaya kami. Kesa aking konsensyami. Ing takot kesa aking katapangan. Ing kayalan malasakit kesa aking responsibilidad. O banal ay espiritu, ibayo mula rin puso mi at aslagan mula rin kaisipan mi. Dala mo kami iba't king kayalan pakyalam, papunta king pamagmalasakit, iba't king katahimikan, papunta king mitmong katapatan adapat, iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranloob, papunta king kapanayan. Iturum kami talakad magluwalo, para king katutuan, mitmong kalinawan. Pagpursigyan ng hustisya, kambening pakalulo, at maging kasangkapan ng kapayapan at pamikasundo. Pasiyag may kaya kasala, king kaya kaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, ulwan mo ing mga sugat, at italakad may metong abalayan, hae maglibe king katutuan, para mo king kasngawan. At misusuk mo king kayapan, paulining takot. Manano na sana iti maging banal na yung panuan, timpa magbalik loob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kakatamong bansa. Ban kanita, maging tunay kaming bansang mabibye, king kasalpantana, kapanayan at lugod, lalamnim pamaningat mo, anting igpami. Itiyadwan mi king kapabilatan ng ginaming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambem, king kametungan ng banal Espiritu, Diyos, manggamang king alanganga. Amen. Birhen de los Remedios, Induring Kapaldanan, nalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel,
Lagyuning igpa, ang poning anak, poning banal espiritu. Amen. Lukluk tamo po. Kaniting banalamisa, yabetalak yung panalangin tamo, ing kapasalamatan ng balayan ng Maya Papastol, at ing kapasalamatan dereng Ministry of Lectors and Commentators, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Jen's Chocolate Store, Nelson Drugstore, Sweet Avenue Food Services, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Dali Kanda, Cherry Gamboa, Lourdes Escoto, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Aurelio and Rowena Escoto, Eduardo and Frida Gomez, Jaime and Angelita Gopez, Gloria Matic, Homer and Vilma Valencia, Cheryl G. Gopez, Maylene Rose Sablan, Annalisa and Edsel Villapando, Maria Elena Gonzalez, Perla Cabrera, Bernardo Yumul, Elena Villaferte, Canberra rin karelang pamilya. Para mo naman makapasubaling kayaduanan dari, Rosie Gopez, Alice N. Samia, Jewel Mavis and John Matthew Mendoza Colosa, Allen and Jessie Hazel Natividad, Canberra rin karelang pamilya. Para king Aldorang Kebaitan di Christine Cadava, Ardin L.P. Severino, at Galberto D. Peralta. Para king malagmang kapaldanan ng Winnie Bognot. Para king alanganggang kapainawan di sablang kaladwa lalong-lalo na ri among Bong Gopez, among Mar Miranda, among Fer David, Ernesto, Leonila, Cesario, Marina, Kindet Anniversary dari Rufina T. Duya, Soriana Gozun, Eddie Aguila, Rafael Reyno, at ang timurin i Victoria, Mark Christian, Ernest, Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio Jr., Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Elisa, Domingo Sr., Anita, Oscar Sr., Lourdes, Erfina, Kevin Chan, Epifania, Teresa, Jose Sr., Anastasio, Rainier, Shirley, Mauricia, Delfina, Hilarion, Wilfredo, Delisay, Danilo, Justino, Pablo, Marcelina, Mariano, Felix Jr., Marvin, Roberto Jr., Geminiano, Rogelio, Segundo, Isabel, Manuel Sr., Milagros, Asuncion, Jonicia, Marieta, Gilbert, Raquel,
Elisa, Pedro, Alicia, Simeon, Victoria, Armando, Joel, Ernesto, Victor, Mario, Josefina, Dinicio, Cesario, Caridad, Salud, Pilarmo, Ofelia, Alan, Anastasio, Eufrancia, Cleotilde, Pablito, Renato Pagku, at di sablang kaladwaking purgatorio. At yuta mangyaniking 15 Domingo ng karaniwan a panahon. Anting meto nga pamilya, makiabiyata mo po, kindalit, apamkulat. Makatipon tamo anting metong pamilya, kinlagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal a Espiritu, Amen. kabalending banal at kabilang king pamilya ning Diyos, ing grasya at kapayapan, mantabe, kaya kayungan. At keka antimorin. Ingamano ning Ginoo, mabyeya, nung magyamutya at tumubo, king pilubluban tamo, mamungayang dakal akayapan, para kaya katamo at para king yato. Anyawaran tamo yung grasyang dugpa, king matabang gabon, ingamanong kayang sasalbag, kaniting kaurasan, kaya katamongan. Karing pinandit, peboren tamong may Saul, king dikot, king miyayaliwang pigagap,
ingamano ning Dios. Sisyan tamo iti. At anyawaran tamo ing pakalulo ning kekatangig pa. Batang maging karapat dapat makisulo king kayang dulang. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi. Aminan ko, King Diyos Diyos, ama pamamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, kim pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at kim pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanan depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapuko, kang nuan amaryang kapilanman birhen, karisablang angel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko kin Diyos, aginutam. ing Diyos sa mayo payon totoo pakaluluwa na katamo, king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Manalangin tam. O Diyos sa igpami, papakitanan mula kingaslag ning katutuan mo, ring malilili, balang makapagbalik king tunay dalan. Pagkalob mo kay kaming sablang bininyagan, ing grasya mo,
Bami nga balong isakwil ing sablang malyaring munye kasiran, king lagyo ning bininyagan. At tukyan ing sablang makasulong, king pangayagom mikeka. Itiadwan mikeka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibye, ampon magari, kambemo, king kameto nga ning banala espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Libro ng Propeta Isaias. Yung ginunga, no? Nung makananong ing uran, ampong niebe, mananabo iba't banwa, at magbalik ka rin, hanggang eray kuwang adiligan ing gabon. Asese, at apalabong, kareng tanaman amamunga. Bang bikabining ayasik ing ortelano, at gawandang tinape apangambyaran dareng tao. Makanyan mo naman magbalik basyo kanako, ing amanong manibatan aspukku. Aen mo sana atuparan, ing kaburian ko. Ikwang apakiabutan, itang pake ning pamitubot ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Ikang patahimik king alimbuyo ning kadayat malatan, king alingongo ring alun ning matmatas, at king kagutgutan daring bansa. Dalitaya po. Si sesen mo ing gabon, babalduganan mong uran. Kakatman mo king dakalapi bansyan, ing ilog mo karing banwa, maglapoya. Bang sesen mo ing gabon at ing pupul na, at makanyan mupin si sesen ing gabon. Dirinan mong paranom, papatagan mo ing kayang minangon, palambutan mo king uran ang mananabo, bangding punla, malagwalang dagol.
Puputungan me king kayap mong lub ing pabanwa. Anting mamagos sa kanwanan, king balang kekang lalabasan. Mamagos wari kareng pipagpastulan, king taldawa, mi padurot ng laking saya, ring kabundukan. Ding sabana, kitmuan mulak king kakaringkawan, mamayot putan lang pupul, ding lambak, kukulyolara king tulara, wa, daralit lang agnanagnan. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karing Roma. Kapatad, isipan ko king darlanan tamong kasakitan kimbiya kasalukuyan, bitasang malyaring ipakilimpi, king ligayang makapanaya kay katamo. Bistaman pamilantad iti ang gangeni. Igmeto lelangan matenang paninayan, impamilantad ng Diyos karing anak na. Nakaburian sariling mete kailangan, ding mayakit siya nga lang sikanan, mabuting kayang tune parasan. Pablasang in Diyos, makanyanang biriyan. Dapat meto lelangan panaya na pa, katulad tamo, ing mitimaway king pangalipan na king kasiran. Bayan namang mirakayanan ketang katimawan ampong kaligayan, ampo ing karing anak ning Diyos. Balo tamo manbat king kamumulan ang ganyaning kasalukuyan, ing meto ketawan dalang niya king sakit, kalupan ing metong ababayang miraramdam, at emo bukod ing meto lengan, nune itamongan mi pagkaluban tamong mumunang bunga ng Espiritu. Itamo mismo, daralong tamo naman king lubtamo, kabang maligaya tamong paninayang king Diyos, ing pangayampong tamo anting anak na. Ing pangayabusda, pati na, ing katawan tamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po, ing mayap abalita.
Ibini yung amano ng Gino, imanalbag bini yay Kristo, din sablang lalapit kaya, mikabelang alanganga. Ing ginuman tabaya ke kayungan. At keko antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keko, o Ginoo. King Aldo ita tinipaya king bale Jesus at mintaya king migluklukan lele ning dagat. Pilupungan dering dakalataw inya sinakeya king metong abangka at karinya linukluk. Pakatalakad la ring tao king pangpang. Tiro na lang dakalabage king kapamilatan daring talimhaga ngana. Ating meto nga ortilanong linwal, bansalbag bini, king pamanyalbag na, ating biningdig pa, king lele dalan, di natang laring ayop, at tiktok dayti. Ati namang biningdig pa, king mabato, anong numaimpis mo ing gabon. Sinibot agad iti, dapot inyang mebilad, king pali ning Aldo, melanat, uling e malalam, ayamot. At namang biningdig pa, king dikot amasuksok. May labong ing dikot at may sao limbini. Dapot, ing biningdig pa, king gabon amataba. Tinubo at may munga. Ingaliwa, tsa dinalan. Ingaliwa, tsa na mapulo. Ingaliwa, tsa 30. Itang ating pakiramdam, makiramdam ya nga ng Jesus. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Mayap abak po, kaya kayongan. Kuwata tanda na nung kwento ko na kaya kayo ni, ating meto nga pari, mapilaneng bulan, magumilya, keng bayo ng parokya. At apansin na ring tao, laman makiramdam, keng umilya na. Nya, minsan na Domingo, kaya rin ang binasayang Ebanghelyo, kinangwa niya mong nail cutter. At saka yamig nail cutter. Ring tao makalawela kaya. Ba, ninano yung kanya ng parita mo, magulyane yata, nga raring aliwa. Uling imbes na manaral ya, may naral. Mag-nail cutter ya, papail no pa. Kaya rin na ning mapila na minuto, mga 5 minuto, bebaning nail cutter, at nga na ka rin tao, talakad tana, pasyag tana yung kasalpantayanan, nga na. May gomilya. Ni papangutang la rin tao, ni nano yung kanya ng parida. Following Sunday, mag-expect la, mag-explain niya. Explain no, bakit may gomili, kaya tang milabasa ng Domingo. Pa? Kaya rin ang binasa yung Ebanghelyo. Kinangwa niya na naman nail cutter. Mig nail cutter niya na naman. Tabalang nila, may pudpud din kukuna. So, nga rin tao, ni na yung parita mo, no, makapibata, kaya rin ng misa, ating linapit metong.
Among, okay kayo mo po. O te ko po magumilyad, paano ko pong Domingo ngayon magumilya kanyan? Nga na. Nga na ning pari. Nga na. O ba't sayangan kayong oras ko? Sumabi ko ka rin tao ngayon makiramdam? Gawa na ako mong something productive, sayang ng oras. Nga na. Wapi naman. Tingkay, potang panemo na yung daramdaman ng amano ng Ginoo, emo na si kaso, wari. Potang kanita po inyong bayo-bayo kumpari, ating kong regular na pagmisa mo naman, King Santiago, King Santana, ing metong ka rin pigagap ko, kwento ko nega lang ine, nga ako, balo da nega lang ine, kasi 7 kong banuang magmisa ka rin, balang Domingo, balo da nega lang. O na nga isip-isip ko, on that na mo, balo ko, kinwento ko ng kwento, o ba't bala mo, first time de pandamdaman, burinan sabyan, dani yata tandanan. Nya, ngini po, ang gampang kwento ko na yung milabasan Domingo, I have no problem repeating it, telling it again, karen tao, bakit? Uling dani manatandanan. Kaya rin na ning misa, may kade dani yatandanan ning umilya mo. Makanyan la po rin tao bulawan? Alila? O sige pen, ano yung umilya ko last Sunday? Oy, taye. Nyanin kay, bisa na ako naman mag-nail cutter eh. Dala na ako nail cutter ken, banganita. Ya naman. Gang nampi kate-kate mo, ya naman. Ing maragol ako tang, may intriga ka pa, king amano ning Diyos. Potang panemo na yung damdaman, milalako na kabaldugan. Kalupa niya ning amanong, I love you. Potapong mumuna niya sabyan kaya kaning palsintan mo yung Jo, kaluguranda ka. Potang muna amin damdaman, I love you. Potang muna amin damdaman, nasning kadyaman kim pakiramdam. Potang pane-pane mo niyang damdaman, balam milalako na yung bagya-bagya lasa. Milalako na yung bagya-bagya gana. Nya, ingamano ning Ginoo makanya niya. Ingamano ning Diyos makanya niya. Nga na ning Ebanghelyo, dapot ing bining dinog pa, king gabon na mataba, tumubuya at mamunga. King kamatutuanan, ing Ebanghelyong binasa ko, it is the short form, short version. Ing makaba ng version, in-explain na pa ning Ginoo. Nino reng gabon na din, keng mabato, reng gabon na tsugindalan, deng biniya dinog pa keng madikot, in-explain na pa ito. Pero, nga kupin, balo taningan, dindam taning talimhagang ita, balo tayong kabaldugan. Impunto na nini, nino reng gabo na mataba, kalupa na ning dalita pakibat, nga na, ing bining dinog pa king matabang gabon, mamungayang dakal. Nino reng makiramdam at makatalastas king amano ning Ginoo. Bala pong damdaman nyo at tatandanan nyo. Halimbawa, king misa. Halimbawa, may gumili ko mong 10 minutes, 15 minutes. At tandanan niya, nga nga sinabi ko. O halimbawa, binasado rin mumunang pamamasa, dalita pakibat, kadwang pamamasa, ebanghelyo. At tandanan nyo nga, aliyon naman. And that's all right. Uling, eta naman nga natandanan. Because we remember, reta mong bagay makapukaw king kaya katang pansin. Itang tumud kaya ka. Okay ya ito because we have selective hearing, selective attention. Potang ating makapukaw kaya ka. Andyang mo nga natandanan, hanggang mo nga akwang isinop kim pilubluban mo. Nano mo itang tini mo, keka, oy tamuing bakalan mo. Makanyan tayang patubuan, ingamano ning Ginoo. Nanyawaran ning Ginong tandanan nyo ngan. Nanyawaran ning Ginoing patubuan nyo ngan hanggang isalbag kung binigay kayo. That's impossible. Yaman, balo na, ing reta mong dugpa, king gabo na mataba, ilang tumubo. Nano yung practical na paralan, ban patubuan tayo ng amano ng Ginoo. Yung amanong maralastan ang darandaman. King biyeta mo. King Aldo. How do we apply this, king kaya katamong biye? Papatubong amano.
ing munang suggestion, na anumaning meka pukaw, whatever word, feelings, idea, emotion that you felt, you heard, mekatagkil ke ka, isinop me, itamo. And then, bakalan meng muli, then, pigunaman making paruminggo. In short, you need follow through, follow up. E uling dindam mo ne, tinubo ne. E uling sininop mo ne, yapi na, mamunga ne, alya. Kailangan meng pigunaman. Kailangan meng seryoswan. King paruminggo, nano kaya yung buri na sabyan nita para kanako? O ba't kaya may touch ko kitang kwento ngay ta? O ba't kaya may touch ko kitang amano ngay ta? That's how we continuously and consciously live the word. Kadwa, be patient. Among, kalwat ko na pong sisimba. Kalwat ko na pong makirandam karing amano ning Ginoo. Kalwat ko na pong makirandam ang milya. Hanggang eni po, kupasupil itang buri kong ilako king kanakong pilubluban, king kanakong sarili. Bala mo po, alaman epekto yung kanakong gagawan. Be patient. Nothing of great value grows overnight. Kapay siralob. Naman nagadagad mamunga. Manaya ka mo. Atin pong klaseng kwayan. Inlagyo na moso. Moso, bamboo. M-O-S-O. Do ka rin la daragol, Denny. Daragol China, ang pong Far East. Nano yung klase ning kwayan na ini? Ing moso bamboo, pag tenam me king gabon, 50 days, ala kang akita progress. 50 days or more. Alang nano mang sumibot, kitang tenam mo, bala mo metene. Adwa ng bulan lampas, ala pang sinibot. Nung ala kang pasensya, bagutan mo ne. Sayang ko pagal kanini, tinubo. Pero after 50 days, ding moso bamboo, mitatas lang hanggang 75 feet. After 50 days, 42 days mo, neng katalik dagol. Potang nga tineng linto, 42 days, tambing neng 75 feet. Neng katalik tumas. Bakit? Kita palang 50 days, ang makatanam niya, bala mo meteya, pakalat na na yung kayang uyat, palalam na na yung kayang uyat. Nya after that, mabilis siyang dagol. Among, 20 years na ako pong sisimba. Manaya ka pang mga 30 years. Potang mga 50 years na, siguro, mamunga ne. Tumubo ne. Kamamalagwa. Magtiyaga ka king pamanaya, king bunga. Kaagad-agad magbayo. Agad-agad mamunga. Yung importante, pagtiyagan mo, pagsumikapan mo, patubuan mo. Bakit? Uling mayaman niya yung amano ng Ginoo. The Word of God is rich. Yan po ang ating taong sasabi, impari mi, ala kang nga pulot kaya. Minsan natingundid ng mga kanyang parokyanos, may pagkwento kami, mong, impari mi po, alake po nga pupulot kaya rin mi po, mumuli kaming basyo. Ngara. Bakit? O kasi po ta magumilyaya, nung iya po politika yung sabyana, i-share ne po yung kayang bayong recipe king kari-kari. Mag-share yung recipe. Burita nga ako, ating kong bayong recipe king kari-kari. Among yan, nagyamang po sinim ba para king recipe? O nung alakang akwa king umilyanin pari, dakal ka pa aliwang pikwanang bini, deng pangadi, deng dalit, deng kayabe mo sisimba, nano mang feelings o nano mang bagay malalyari kaya ka, o itayong binina ng Ginoo, tatanam kaya ka. Nung biyasa kang lumawi, kamuling basyo, balang misa. Nya kanitingal do, sasalbag yung bini nga pong Ginoo kaya katamo. Nung alako nga kwa, king umilyanin pari, ating ko pangaliwang pikwan ng bini. Nung mitanam lamo rin king matabang gabon, nga naning ibanghelyo, mamunga lang tiya dinalan, tiya na mapulo,
Tiyatitlong pulo. Ingating pakiramdam, makiramdam yaw. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. Kin Diyos, igpang lubos mayupaya, lina lang kimbanwa ang ponyato, at kang Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli kong payan ng Banal Espiritu, mi bait kang nuan a Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebe. Pepaitas siya banwa, makaluklok, wananin Diyos ikpang lubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ampon mga mate. Sasalpantaya kim banal a Espiritu, kim banal kapulungan katolika, kim pamisamak dim banal, kim pangapatawad daring kasalanan, kim pangasobirang miering mete, at kim bie alanganga. Amen. Pakamalang kong kapatad, mabibye, busal ding dakalayamanong iyayalok, anting wad ako swelo kay katamo. Manalangin taking Diyos, ban patabano, ring kay katang kaladwa, king kayang grasya, ban paranumano, king mabyedanom, ding biniding kayang amano, at ban paglualo na katamo, karing makayatong kasalang, natamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kikatang Papa Ileon, at karing pakamalan tang obispo, ing karelang turu sana mabaldog king mabatong gabon, nuneking matabang asikan amakiramdam, mi bule-bule at misasane king biye karing karelang turu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok ning kikatang bansa, kapilan man sana elamangari king marok asasagmit king amano ning Dios, amiyasik karing puso ringanak ning Dios, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para karing kikatang pari at karing kikatang katikista, sumulong lasana kapilan man, lipat ding kasakitan at sagabal, bani salbag ing amano ning Dios karing sablang tao, ami pagkatiwala king karelang pamaningat, alang-alang king kayaryaning Dios, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katamong ang mititipon keti balang Domingo, mibiyebiyeta sana king amano ning Dios, emo kilob ning metong aworas ning kikatang misang Domingo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan tamongan, yulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong mayangon na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Uy, paming at banwa, ingamano mo, lubos siyang mayupaya. Mamungaya sanang kayapan kaya kami. Ipakit mo nung makananong miyang agamit masalese. Ingkekeng kalayan, ban atalakad miya ing kayarian mo keti sulip at makapakirake na keman king katimawan at tula ning banwa. Tiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan tuto. Tanggapan niya saan ang Ginooy tindawon karing gamat mo. King ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, malugod mo lang lingusan deting ayin ning banal a kapulungan mong manigapu. At pagkalob mo ing matampalang matanggap para king ikasulong da ning kabanalan ding sablang sasalpantaya keka. Tiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo mantabe keka yongan. At keka antimorin. Itasyoren puso yo. Makatas na la, King Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing purian at pasalamatan da kapilan man at no karin man. O Ginoo banalay pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat king maragol a pakalolo mo, liguran meng tutuing yato. Ang gana king tinubod me ke kaming metong at talapangabos. Biryan mo, king tinubod me ke kami. Ing sablang makiwangi siya kaya kami kin sablang bagay subali mo king kasalanan. Ba mo pinakwang aluguran kaya kami itang sadya mo ng liguran king anak mo. Ang yening king kapamintuan na kaya ka mga intulid kaming pasibayo karing kalam mo. Kalam abinating mi king pamikasalang pamaminto. Uli nito Ginoo pupuryanda ka kambeding sablang anghel ang pambanal ning banwa. Alang toknang ngaming ang pupuri. Katas katasan, wain daratang inglagu, wain daratang inglagu ning Ginoo, o sana. Ikapining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay pa ni gapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan, at daya ning Ginoming Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo ng kusang lob dinaw ning biyena kimpamaylas at kamatayan, kinuanin tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ne at dinwang ne karing disipulo na nga na. Kananye iti, ikongan at kananye. Itiyain ka na akong katawan, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha na yung kalis. Pasibay ang pasalamat keka. Binyan na yung kalis, karing kayang disipulo, nga na. Kunan niya iti, iko nga na't minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban keta may patawaran laring kasalanan.
Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinapen imbye at ing kalis ning kaligtasan. Layan mi pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami anting metong nimbanala Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banala kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kamberang Leo ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbielanangga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburyan kay kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilata ng Jesukristong kay kanganak. King kapamilata ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tuto kagum ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anyawaran tamo yung grasya, para ating maging matabang gabon, para king mabyen ang amano ning Ginoo. Kim panalangin tiro na mismo kay katam.
Ikabos mo kami king sablang marok o higpa. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kaya kang pakalulo. Parati kami kabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan kabang mananaya kami. King panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggabang king alanganga. O Diyos, sa igpami, ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan. Agpang king kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ing ginuman tabe parati kaya kayongan. At keka antimoy. Nung parati ang durog pa king mabato ing amano ning Ginoo, alayang pag-asa ing kapayapan king yato. Nya king masayang paralan ni Daki ataya, ing kapayapana king balametong. Kapayapan kaya kong ampo. This moment, this body and blood of Christ, bring salvation to those who receive it. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing mabyen ang amano ning igpa ami katawan tao, mapalad tamo itamo nga usan ang tanggap king kayang katawan. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mana mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo ay dala nakatangan sana kimbye alananga. Amen. Apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayan ng kuking at yukaking kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may git kisablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat paulinan ning yening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tam. O Ginoo, pasalamat kaming maragol, karing kalam at tinggap mi keka, at kinge patugot ming pamakyabe, karing banal mong misteryo, sumulong sana ing pangakabos mi. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tapa po sagli. Kapabalwan. Kimpung July 16, 2026, Aldo Webes. Atinta mo pong misa para king kapiesta ng Virgen del Carmen or Our Lady of Mount Carmel. Maganap po ing misa itang alas 7 ning abak. Agkatan lang ang puring sabla ing makiyagom king misa. Kaya rin na po ning misa mikapami eskapularyo o kalmin karing malda. Kita mo po at dakalas salamat. Den po hanggang magmasusi king birthday da nganing bulan ning Hulyo. Nganing July, lumapit la po ang porang mag-wedding anniversary para king pamamendisyon. Mag-birthday ang pang wedding anniversary. Pasalamat tamo king Dios para karing grasyang tinggap daring kapatad tamo king Biera, anting miyasawa, at karing kapatad tamong magmasusi, king kebay tanda kaniting bulan. Manalangin tamo. Ginong Diyos, sa miglalang king sabla, pupuryan miya at parang alaning banal mong lagyo, mipnong kapasalamatan da kang pupuryan para king regalo ning bie, apig kalob mo karing kapatad mi. Bendisyonan mula kapamilatan ning kekang grasya, kamtanda sana yung dakal pang tula karing banwang daratang pa, at magparatila karela ingke kang grasya. Pupuryanda ka naman Ginoo para king buklod ni matrimonyo daring miyasawa, anting simbolo ning lugod ng Kristo at ning banal ng kapulungan. Paniga po mikeka itugtog mo kareting miyasawa ing mismong kaganapan ning karelang lugod. Pamatulan mo lang king lungkot dat kasakitan, banabitasada ingat tsuka king parati, busal ning kalipitan. King karelang pamangailangan, ipabitasa mong ikay karelang kasopan, at king karelang tula, ipabitasa mong ikay sibol at panibatanin sa blantula at saya. Kilagyunin pa, puning anak, po yung banal na Espiritu. Amen. Palakpakan tala po rin kaya katang kapatad, magmasusik na happy birthday at happy anniversary. Pwede tana po yung balik. Talakad na po. Kayabe ko pong seminarista, kaya niking harapan, mag-exposure ya po, kaya katang parokya, yapin po ya Brother Simon Miranda, second year theology student na po, estudyante kaya king seminaryo. Brother Simon, metong ya po kareng pruweba na yung seminaryo, biyasa yang manyese. Nyalawen nyo naman po. Ita pong sasawap tamong king seminaryo, o yan, karen mi pupunta. Po. We welcome our Brother Simon, keniking kaya katang komunidad. Brother Simon, welcome kaya Tibulaon. Hingamano ning Ginoo, mayupayaya at masikanan, dinan meng matabang gabon, apitamnanan, amungayang dakal, akayapan, para kekat kingyato. Ing Ginoo man tabi kaya kayungan. At keka antimurin. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos. Ingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daon umena kayo, patubo king amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Magrasyang Domingo kaya ko nga po.